Mubunge wa Imenti North RAIM Daud ariuga thirikari ni abetirie bonene kuongera mung'anajo wa mbeca iria ciomba kwithirwa cikirombwa ni thirikari na gukinyithia trilioni 10. RAIM akiaria na Weru TV na njira ya mwanya augite ati rais uria ugatonya nyuma ya Uhuru akethirwa na kagita gakomo muno ni UNTU gutethirikwa na mbeca chawiti na mbere. RAIM kagitenio kau norite thirikari kweberia ugoti bwa maguta kenda kumbithia Kenya GUCOKANIIRIA. Muthuri Muriuki na Nteto Nkuruki. Kuringana mubunge North Imenti RAIM Daud awite kagite gaka akenye bokonyanirika muno nondu bagwite boturo akiromba thirikari komba kombekana wambe guteta mogoti jara jari kwa mantu MAUGOTA injire mo gutigira oturo ne bokwinama. Unajua tunaambiwa GDP yetu imepanda. Yes, imepanda in paper, lakini in absolute terms watu wameanza kukua hata maskini kulikuwa walikuwako, so inatumiza sisi sote. Ningeomba kwamba bei ya mafuta ikiwezekana subsidy bado iendelee, na kama ni mataxes zile ziko juu ya mafuta for a period of at least 1 year waweze kupunguza hizo mataxes, na hiyo inawezekana. Minister for Treasury anaweza kuinvoke his powers kupunguza taxes zingine ama suspend hizo taxes for at least 1 year to recover economy recover. Araugite mutongire mugongo uroka thura ntariki na mrijwena na akethona kagita gakomo muno gutwa mbeca cia utumira ntu baguta kwira andu akiwa ntu bobo na aregere nabu. Mimi nimewahi kuoppose hata wakati ilikuwa inafanywa from 1.8 trillion ifike 2.4 trillion. Mimi nilikuwa nimekataa ipande in 2014, na hata wakati ilikuwa inafanywa from 6 trillion iende 9 trillion, mimi nilikuwa nimeoppose tukiwa na Mheshimiwa Shakil Shabir wa Kisumu East, na niko on record nimewahi kusema mimi sikubaliani na deni kupanda. Hata hii juzi imepanda kutoka 9 trillion ikuwe 10 trillion, pia nimewahi kukataa, na sijui serikali yoyote ile itaingia vile itapunguza hizo deni. So na kuguru kwawe no arwangiro ithuro na mianka rugite kagite gakuringa kura ando batetumira mauku ethi bagatumira njira kindandi kuthwa bakiringithia kura agobobo bukarigiria wamba. Tumesikia chairman wa IBC akitangaza kwamba anataka electronic register ndio itumike, sio manual register, na mimi nakubaliana na hiyo maneno because najua manual register is prone to abuse. Manake hata mtu ule hajaingia kwa kupiga kura anasemekana amepiga kura. Hata tumewahi kuambiwa kwamba wakati moja wale wamekufa pia wanapiga kura. So at least ikiwa hiyo register digital, it would be better. Ngiripotra Weru TV mbeta Muthuri Muriuki. Minista wa urimi wa kaunti ya Tharaka Nithi Njeru Kaithungu na abisa munene wa Rwangiru bakamba wetaetera kumenya kwethirwa bari na igamba ria kugamba riria rikubaringithania na unkumania na kwira murimi. Bairi baba baririkana kugwatanira na mwekuru umwe uria waire arimi akiuga ati ni akuweza na kandarathi cha kweruya iwanda bia kaoa. Bairi ba kiumia kithiru ni betire koti nene kiumia kithiru bakenda igamba riri riao ritezanirwa na mugambithania Joyce Gandani ethiritwe akiuga wamuri bwa koti nene ni bubuka uga kwethirwa igamba riri geta na mbere kana kari gatezanirwa. Samugashima na Nteto Eji. Minista wa urimi wa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Njoe Kaithungu na munini wake Samson Micheni Kibati bakinyite kotini ya Chuka rukirirwa imunthi bakirigagira mugambithania Joyce Gandani akabaira wegwa igamba riago rikonie wejani bwa kandarasi cia ruo cia waki bwa iwanda bia kauga rikathi mbere kanari. Mwena ugu akithoma itua riri Gandani augite ati itua ria koti nene ria iromba rira bairi baba bairire bakirombaga gutejanirwa kwa thitango inondeni ya koti ino nini irio rikauga waigua bairi baba bari na igamba ria gucokia. Active for the High Court, we take a mention
banenkanire irombarire kotini nene tariki 26 mweri wa 5 mwaka uju bakirombaga mutongoria wa thitango wa igambarire Ken Walusala na rongi rwa THIRIKARI DCI kujukirwa itagaria nuntu bwa kubakinyithia kotini nene irugamitie kugwatwa kana ukinyithwa kotini kwago indi irombarire riago rikagwetwa kotini nene tariki 21 mweri ujite gwa mugwanja aramugambithania Lucy Gitari akwirigirwa kweja na mwerekera wa burairo mbarede kathikirwa. Nkiripotera Weru TV kuma koti ya Chuka Mbeta wa Samuel Gaishima.